abantu bari kwisi ngo bari kubagisa isi ntiribwa igihe nikirarenga ariko hazogera igihe Imana izohonya inosi. Ega reka ndababwira ikintu kiriho buriya mwibaza ngo Imana ikeneye intambara z'isi ikeneye n'injya ngo zibe ku isi yobiheza mu mwanya muto. Ishoboye kumeza injya abantu bakarya ntibasubiye no gusonza, ibyira bishoboye. Ishoboye guheza intambara zo ku isi ubunyene zigahera. Ubu wibaza ngo Imana ishatse ati abantu bose bari kugwana ku isi reka isi bemwe amahoro mu masegonda, nayo gusa yoteza ingwara igateza ingwara abantu bakagwara amenyo gusa. Abantu bagwara nk'amenyo abiri gusa mu bijigo agatangura kukurya n'imisonga. Abantu bose bari kugwana boca bataho. Turongeye kubaramutsa no kubaha ikaze abakurikirana ibiganiro byacu. Imana ibahezagire aho muri hose. Uwo mugiye kuganira ni nimubona Jamari. Kwa tugiye kuganira hamwe ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu isi yamaze kuba nabi. Iyi si ubwayo abantu bayononye. Imana yayiremye iri kwibiremwa byose, isa neza, yera imbuto nziza, ata kibazo na kimwe ifise. Abantu bamaze gucumura mu gihe cy'abakurambere bacu ba mbere, mu gihe cya Nowa, Imana ifata isi irayikumuza amazi, abantu barapfa. Mu gihe cy'Isodomu biroha mu byaha by'ubusambanyi n'ibindi byaha byinshi, Imana iturira ibisagara by'Isodomu n'i Gomora. Noneho bakomeza gukora ibyaha igenda ihanagura, ku buryo iyi si aho tugeze ubu yagiye n'ibyo kurya biyibako bigenda bizimangana bivanye n'impamvu z'ibyaha bigenda bikorwa muri ino si. Muri kino gitabo cya Hoseya igice ni cya 4 haranditse mu ijambo rikomeye ngo nimwumve ijambo ry'Uhoraho yemwe Bisirayeli, erega Uhoraho afitaniye imiburano na bene igihugu, kuko atakuyoboka kuri mu gihugu canke imbabazi canke kumenya Imana. Nta kindi kiratara kurahira no kubesha no kwica no kwiba no gusambana no kumena amazu n'amaraso ahogwa yandi. Nico gituma igihugu kirira, abakibamwe bagahondobera, wo n'ibikoko byo mu ishamba n'ibisiga byo mu kirere, mbere n'amafi yo mu kiyaga nayo agakamangana. Iyi saha igeze rero ikeneye gutabagwa, kuko abayiriko barayitabatanze barayimaze. Ibihugu by'ibihangangiyo wumva bikora ibigwanisho roho nyanganda, ariko atari ibyo gutera inyoni, atari ibyo kurondera ibindi byaremwe, ari birondera umuntu. Vyagwa ku isi bigahitana abantu n'ibintu, abantu bagafata mbabazi. Ni kuvuga abantu bubwenge bwo gukora ibyonona inosi bari nabwo. Byanditse mu gitabo cya Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 22 baranditse ngo erega abantu banje n'ibipfu ntibanzi, n'abana b'ibijuju nta bwenge bagira ubwenge bwo gukora ibibi, ariko ibyo gukora ibyiza ntibazi namba. Ndi kuvuga ngo abantu n'umwana kivuka uwo mwigisha gutanga, ariko ntiwo mwigisha kwimana uko ababizi. Abantu rero ubwenge bwo gukora ibibi barabuzi, niwo mwigisha ukuntu yiba asanzwe abizi, niwo mwigisha. Ni kuvuga ngo ibintu by'ibibi ntabwo byigwa, ahubwo abantu basanzwe bari nabyo mu maraso. Ni kuvuga ngo ubwenge bwo gukora ikibi, ubwenge bwo kuvuga ati inzara iveho ku isi, abantu barime bimbure, ubwo bugenda buvaho. Ariko ubwenge bwo gukora ibintu byonona isi n'ibiyonona n'abayiriko, ubwo bwenge burahari ku isi. Ni kuvuga ngo abantu bagiye batakara buhoro buhoro ha gukora ibyiza kugira ngo isi imere neza, abayibako bahuzwe, babana umutima mwiza, bakundane, atakibi kiriho. Ubwo bwenge bwaramaze gutakara. Ariko ubwenge bw'ugwanko bwo kwicana, ubwenge bwose bw'ibibi burashoboka, abantu bose bari nabwo. Na niyo mpamvu ubona isi ahigeze ikeneye umutabazi, ikeneye Imana yongera igaruke mu mitima y'abantu kugira ngo isi ishobore kuronka amahoro. Nasigaye abantu bakomeza kuburira ababo kuri ino si, kandi mu by'ukuri atari byo bashaka, ahubwo ari ububi bwuzuye mu bantu. Abantu bagapfusha ababo batigeze bagwara. Nawe imvire umuntu gukora
urubombe ruzoturika rukoga mu gisagara, umuntu akabura umuryango, hari n'ibisekuruza bigenda bigahendebera, abana bagapfiramwo, ababyeyi bagasigara batagira abana bagasigara batagira ababyeyi. Ni kuvuga ngo imiryango ikabura itagwaje ngo igaragure, ahubwo ari bibi byuzuye mu bantu, kugira ngo umuntu n'uyundi gusa arico bafitaniye bapfa, akemera ko abantu benshi bagenda akagirira. Na niyo mpamvu mbona ubumuntu bugenda buva mu muntu. Satani isi yarayihagurukiye, abantu bagendana ishano, batanga ishano kugira ngo abantu bapfe, nta n'inyungu, naho umuntu yopfa nta n'inyungu uzobironkamwo, gusa kugira ngo nakapfe gusa. Ibyo byose ni umuntu bwagiye butakara mu isi. Rero isi ihumanijwe n'abayibako, nta wundi muntu ayihumanije. Abantu bariko bakora ibyaha byinshi kugira ngo isi yera bagenda bambaye ubusa, bagenda abakora ibindi byaha, banywa ibintu byonona umubiri ku buryo umenga umuntu ararambiwe ni kuba kwisi. Uko isi niko imeze. Niyo mpamvu banditse muri Hosea 4 ngo niyo byatumye n'amafi akamangana, iba kwisi bigahondobera. Ni kuvuga ngo kugeza ubu ibintu byose byataye umurongo, ingwara ziraduka, hava zino hazi izindi, bivanye nuko kwibyaha bigwira kwisi. Niko nibidukikije, niko n'imibiri yacu, niko n'isi nayo ubwayo itera ihungabana. Niyo mpamvu mwabonye mu gitabo cy'Itanguriro 6 igihe umuntu yakora icyaha, ni kuvuga ngo imyaka y'umuntu yacigabanuka iva ku myaka irenga 900 igaruka ku 120. naho nyene muri Zaburi batubwira ngo yaragabanutse gera ku 70. Ni kuvuga ngo kw'ivyaha bigenda niko n'imyaka itera igabanukana. Niyo mpamvu ubona abantu bose ubu basa n'abamaze gusaza. Ni kuvuga ngo kwije imyaka 35 40 ubona imvi zadutse ku mutwe, bivanye n'iki ibibazo biraremereye isi ni byinshi. Uko ibyaha byaduka niko no kuramba kw'abantu gutera kugabanuka. Rero ngana ku musozo w'icigisho, muri kino mu gitabo cyitwa Yoweri, ni igice cya 2 umurongo wa 12 kugera 13 baranditse ngo enda naho bigeziyo niko rahagize, nimungaruke ko n'imitima yanyu yose mwisonzeshe, murire muboroge, imitima yanyu abariyo mutabagura, ariko si impuzu zanyu, kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu, kuko ari nyabuntu, yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cyinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Ni kuvuga ngo Imana ni nyarukundo. Yavuga ati naho bigeze uko bigeziyo nimungaruke. Ega abantu turakwegura ku Mana, tugakubita gatima mpembero kuyaturemye. Yaturemye iri hejuru, yatwitegereza ikirabira hirya, kavuga ati abantu reka ndabe ico bazovamwe. Ni twebwe dukeneye gukiza ino si, twebwe dukeneye kuba ku isi dufise amahoro. Reka twongerwe ku Mana. Isi niyo bana amahoro itagira Imana. Isi niyo gera kugoroka kubereye itagira Kristo. Isi niyo tunga itagira amaraso y'umwana w'Imana, ntibishoboka. Na niyo mpamvu Imana ivuze ngo nimungaruke mwisonzeje, buri wese agaruke ku Mana. Igihe nikirarenga, ariko hazogera igihe Imana itazi izoho nyino si. Ega reka ndababwira ikintu kiriho. Buriya mwibaza ngo Imana ikeneye intambara z'isi, ikeneye n'injya ngo zibe ku isi, yobiheza mu mwanya muto. Ishoboye kumeza injya abantu bakarya ntibasubiye ni gusonza, ibyira bishoboye. Ishoboye guheza intambara zo ku isi ubunyene zigahera. Ubu wibaza ngo Imana ishatse ati abantu bose bari kugwana ku isi, reka isi bemwe amahoro mu masegonda, nayo gusa yoteza ingwara igateza ingwara, abantu bakagwara amenyo gusa. Abantu bagwara nk'amenyo 2 gusa yo mu bijigo, agatangura kukurya n'imisonga. Abantu bose bari kugwana boca batako ntawo gwana, iginyo riko riramujya. Isi Imana yogomba n'ubisi yobamwe amahoro, abantu bose boba bamwe atani gitinyiro kwisi gisigaye. Abantu bazobaze Farao ibikere byateye ku kirimba, abantu bose bagira ubwoba. Imana ishobora no kuduza inyoni hejuru mu kirere, ukumva ziko ziravuga ngo ejo nta muntu azoba gisigaye. Abantu bose bari mu bibi byo bose boca bataha. Ibyo irabishoboye, ariko kubera idakoresha igitugu n'iterabwoba, izayinginga abantu ati ni mwihane. Rero itarazana ibihano bisaba ko buri wese yihana. Niyo mpamvu hano handitse ngo enda nimungaruke ko. Rero mureke murano masaha Imana kongeye tuyigaruke ko, umuntu wese yige gukora ibyiza. Wahora akora ibiba bireke ko nta nyungu y'ikibiriho, atari guzopfa nabo kazukira umuzuko wa kabiri ukaco turigwa.
kandi uhoga ubusa. Abantu bari kwisi ngo bariko bagisa isi ntiribwa, ahubwo isi niri kwirya abantu ko buri munsi birirwa guhamba. Reka rero Imana iduhe kwigarukako, kandi buri wese ace bugufi mu by'ukuri yemere kugirwa inama. Isi igomba guhera, ariko twe guherana nayo, ahubwo twishire mu biganza by'Imana. Imana ibitwumvishe mu izina rya Yesu.